Bintu bikumuteganisa umurimo gwogo gwarikora no kushanga ngu akoreire ba customers emyenda yabo bakacerera kwija kujakira kandi obo etashashurirwe. Ebizibu kuteganisa biro ngatkusanga nka atekizibe cyamane tukino mba okuba kwezera order z'ubugeni. Tunaweza kweza shooting kitano mukaga zembaga akoreza deposit kandi inche agenda center makumanga naza kora za meetings nkezi ayihama akasenta agenda kihamo usanga nahereza za deposit handi n'ahandi ati yobunda kwego kugama ngo akiza waganira je nawe agama ngo akora ubunywani ucyoriyo ramwecura uzana arata mwino maze mukorwanye gutakafa impereza switi zanye zitware kunda hike nkoreki narwo mbaganyize nkurebe no gomisho no gumago so ibyo bizubu byo tsingero kureba mu konkana gituborondere solution yetu kaiza twagiserwire twagifana to muntu no kweyinda akwakika tubaho kiza kubaho kandi ukireba umunyakore najya ko akitika kutera umuriso katweza ni oheza mwe n'umuntu umwe yako nageremba no akabe yako nageremba kandi wakashata ugiko najya so niko kwikaho no karogamba tata abantu wiza no barondaronde musente bakushashura triste nango sigaze imitwaro nkebiri bito kusanga umuntu nazigama gasigaze imitwaro nka 20 murane Rosi amana kaje kunyaga business nkebiri kikizibe cy'amakora bande nawe ari kusanga umuntu yaratana umurumo kibanaje n'uburubunu kwa kafa ndakarwara umuntu nayiza na complaininga n'umuntu ne musi biteza ezanamara nazenya yakebera kasino juguzo to umuntu yakore deposit kana techo na cyo kisinje kuturigisa ba customer umuntu yakureza umurumo yakwa deposit ukira yarwa takabire kwiza kwata site ukajiguza no wamara tukujiguza na izo takagikoze hato no horango bakutwara umunkomo akwa no takamanya program zuri ubiro wa muhire bukahwaye so hakwendera kona no hakwiza bese kwa wamara kujiguza kiza so echo nicho kweta antara munonge echo so naye chikora unoya kumpeza deposit mtware biri site yene goma hateche kuna kirebire kiri kityo ni mugambira nti ni muharo site yanje bazamuhereza receipt mugamba ntaka center ko rafuneho ukarete hakugira ngo utakisiye sawa ukaza kusanga ni ko ban center nyinshi kandi mugambira amazima ntuwiza kurwo center timuza kuzuhereza so uyinokora kuna cyo wachitwara muke kintu kiri important kuko kuwa kugenda ukapanye so muntu munaza kutere byoma ukamutwara ngo umuntu w'amana umbyoma nanyo yaza kubwene kuzweko kabwenera abantu bona buza gukora no kitware nke cyamani so yabara kutwara nke cyamani yesaya ikate mpereza ho nza kuretera ataho tenko muhereza amazima nayingama tkarati nyonye wahimuko mbande dekanta kawo muntu mbahari wa amurondo gwa muheru nayindonera kasenta kanjo kampereze atya kampereza nicyo muhereza ibintu bye mu parkinga Mpamizo Domiano agezeho kureba ngo ebizibe byari kushangamo tubyamuremesa umurimo gwogu kandi ahiremo ebintu bingi ahabwo misereza Bueno ngumurimo gwo amazima gari tinkumanya koko nagusima nyonka nitekateka n'ikintu cyo kuzana ngo to umurimo gwa story bitu no umurimo murungi munonga kandi umurungi nyoro nkuzanka onkegeginga n'abantu abakwasere karamba kashoma usanga nanye nanyu ndebo ugambo itenanga konkoze rimwe bintu byanje katanka kubazire cyarane iki ntakatunjire maka tankapana maka n'abana babiri kazi wanje nankunda nanye ni mukunda tugira ngo ngumwe yabanga bubworo kasinda kutuya mutkabagana so kaswatiri kinka gurona amataka ganje mcyaroko nahari yo bwari yo nka ukuza ko mureta kamurete 12 11 nibwo nasora mukazogo bitu ine bintu yamane binabintaka guzimtanka gura amataka nato no bwari yo muka ari mukingo mataka ganje tugama ngo muzeno yagampira namataka gumuzire kandi ubona ngiro mucyarano nakuno nayo nkayizagura yo poroti yanje ndonda sense kujombeka kandi ngo munzu yempangisa no kurara so isa yo nanyuma nza gusifana inkora ki ni nyombeka ni nabana babiri umutabano wanje bizara yo nashoma ni muhera school fees mwese kintu nayi ngire to mun mutugunkorire mun mukagunkorire Nagira ngo ayegesa abana binji okubazira na munonga okubazire koti kandi eki nacesimisa munonga abantu abinyigise no buriya wenyine okureba amezo ubwo sayijara munayega kanta kamazire gwire buri ngwaha konka ningira no bamba kwata ho ebishane no rangu mapa jira so nchura kamu nanyete nyine ki
tenyini ituma akona ore obwire mu myaka nka ki 15 nyuma ora nko muntu yaza kwege kotu ngekoti gumira umuntu nagegere imyaka 2 umwaka umweberemo kunga kandi hanu yanyewe icyo cyo nabanize kurwanisa gamati nyore kamfe y'umunonga numweka ko kumikaza umunonga nahura yayetamo mwe ngamba yewe kamwe mwegeze umwaka gumwe kari zazo mu kusopa yangana ndo murumo kandi usanga in experience so umwaka nyoni mbaye in experience ni mwezi amezi mukaga gawayo ari no kubana amanye cyo gukora mwongera amezi 3 gukora mu experience muhereze mirumo akora akeza gukora muhereze koti ya customer mupomana mureba nje muhereze nje gikore customer ize gitware ninje muhereza gikora kakweza kugikora customer atakizire ni checkinga ni dwara muri kimwe cyona konkobo yatunje no experience ameza gashato kumva munjira gahwe gabira meze mwenda sinchoka naye kwata nko for example kiza nga January naye azo mukwezi ku 11 twizera Christmas akaba nimba nyenda shohoze so hataungira ki mwozi experience aho mu bwoba je kote yo kureba image so bwoba bwinje munonga hatu ko waro nakora urwoye muno rwa customer nabanza ati na customer agaraka ati no rwoye umwega ko kumuhereze cweka ceceremo akizanda amarobwire burimo uko kumuhereze urwoye abanza amatene cya customer hatigaye cyamuzo mutwe no gukora gikintu so atakizaho akikora tinde kandi akume bintu atinde so atayi no kwesa munongo bwongo akega so nabo kureba nogwe ogogu akegera ogogu akizana akora konkabona ndetaro no makweturgunya akwatino mukoze yagize ati nyona agenda unamuturgunya kubi tanamusato nakora cyane nahabura abantu na munonge mnyeto okundo kwekozesa nagira ngo wabano wekozesa tokora a pressure y'abantu eibarukutaho na munonga nangwa abashomera ko abashomera basingere yo kugayemeramo nimba heterera ngama ngumureka kugayemeramo bejumbiro mirimo y'umukono tera mu pressure naye ndakora ati nyizani nkora naye nani mbumukayanje kato kwiza kunsanga umukayanje no system ndi TV yanje nindeba ko ngama nkota akora nini banyi no gwese je konko gwashomere esayi namba mwenda amurumo enzura negwa ngwaro nayirukanga naje ko nazamuna ngo batakambi ngo sange nebisomozo ya office nwabwira mwene interera abantu abashomera na munonga bareke gayemero kandi na munonga nango kizibe kiye nabantu batashomere tibine chance yo kufuna abantu abako basikaye wo murumona nagwe nankogu konka mushara akimanya ataningara anuhara mwiheyo so na cece ncuguma konkana abantu kujyabo kubandebero umuntu nosanga ko yashomero kaceze nkaseni ya makaga hereza yakana aheze university keji ati bicara nto kucinta utecara ne cyabatarasomera nangwa nanyikagiza untinde ubwiro buko nazene afa abana bita batwashomero nabo bagumuzamo bashoma bazoma haya bazoma colleges so tukaza tinde tazitinde konkati minkanyu branches yimire makubana bari abagenzire gamba nabo tuganira nabo ninde nakasi TV nyonangwa nimbasiga imbere y'indumu nimbasingaho amuno sanga imbere zabo bariyo no kutitinganye sona no bacura mukanyu nifunezo kubatero nkabara musiyatu murumu ndatumwine songa so ninterera abantu bejumbiro mirimo y'umukono mirimo y'ugama ngoze kwese karamwe jezire nece no mu Uganda yahati kuko umuntu ayina karamo keke mukono umuntu wargano tayira kanko kuwe kwizanka nyo hano hizo muntu atenye nempezo murumu tikubuza certificate ingama no manyeki ni manyempara ni manyekote no manyekote yorwerwanya no kwato kurwita kuwa kurwita ejo niyo certificate yino ni mbuza ni kwato rwe ni hando hari ni muhereza size mutanda ko sare ejo niyo certificate kagusoza yakiteko nagereba ikipande nakifana so incekiro ncita abantu kusanga ngo wakunda umurimo gwawe weza kuri umurimo gwanko gwe mukono nobo kandi bingi abo kusanga bakozera imimo y'umukono nubo hato kusanga bine sente kandi bine pressure kugama kubarya pressure nur comfort nora nivi no kubambe nango ngurya maro nabo bank nora mbiza mbese ngiri taba business abi n'imimo y'umukono mutuze kubarira za aroni asi munyongero ni gitenka suru ni manda kujetaka akwani nkora karumo kanja ke mukono ato aroni naza kwenda ki
program nsente tutura nuko yijane hendera bitu tukusima okutwegeitaho kandi no kuguma neitwe twaba turi umuri Kabarole uri Fortportal town kwisa weekend kwija nimbendeza okurara kurungi kandi mugume aha TV West.